igama sia na tuam tampi ana oma hoite to kisai saulo enjwal le uthwai sa hi romte bungkha changsom le gyata i polina na gel na diktatlouh na zanga thu tak nuai sia mi te akichia hiai pen in again a hiale the truth pen kha suppress with a lie zuaw gen na pansana thu tak pen het mitum tu lai taka igam na tamma ma hi manina hiai te tunga thangpai na tungding chi a hi hiai huna akwate chi a hi ke ya himale a hoi do lama zuaw a apang peu ma tunga pathian thangpai na tungding chi hi zo a hi romte bukhat changsom hi lenga na hiai kha tu lai taka elam dan le a hi ya igam i dana le a hi a wai bana i hin khwa i dana le a hi a i try i dana le a hi a pathian pen sangina nam abol te i khazo a wai pathian i de na sangina anam i de zog na zakina thutak pansan lowin delamai na gen thutak pansan lowina zuaw pansan mai na vuazo ina tumse kwa yaida na ikal swan na pen ai le gold digger Christian ichi to kibang kasa hi wai zaka pathian pen a blessings de in athil siam te de na vual zoli de in a pathian pen it khalo kitam lo ai manina boy wai ma hi thu gen khatina hi china gen na Jesus Christ om namun mun hi ka ut pen anele alam te hi ke ka de pen himale a Jesus ma hi ka de Jesus Christ pen meidi la om di le I will choose hell because Jesus is there Jesus yen hi why bang Christian hi tulai taka igamin itak sap hi